Evo, danas igramo Counter Strike 1.6. Ja sam malo perisao od ove igrice, ali nema veze, igrat ću svakako. Znači, ja igram na te strani. Ovo je jedan. Izađi, pička ti materija. Vidio sam ga ovdje. Beg! Pa jebem ti mater, šta si stao tu? Kurac. Evo nas, vratili smo se. Sada kada počela nova partija. Ok, imamo jedan kill, što uopšte nije loše. Ali može to bolje, naravno. Sada ćemo vidjeti. Uvijem ti, sam senzitivity namestio. Op, ovdje još jedan, oho. Opa, ovdje još jedan, haha. I nisam toliko operisan koliko sam ja mislio. Vidi, opa, još jedan. Još, idemo bre. 4 kila u jednoj partiji, sine. Pa ovo je ludilo. Idemo još jedan, brate. 5 kila, sine. Ja ne mogu da verujem. Znači, ja sam prezadovoljan. Još sam granate neke nakupio, sine. Ja, promašio sam, ne veze. Samo begaj tu, kurac. Ok, odima. Super, brate, imam 7 kila. Možda da dobijem još koji. Svim gde su ostali. Op. Piši, piši. Ne, au, kurac. Izvini, brate. Ajde da plantamo bombu. Oni sad sigurno čekaju na sajt. Moramo da vodimo računa. Evo, znači sad smo ušli na drugi server, zato što nestalo mi interneta, pa... Eto. Baš mi je krivo, brate, imao sam odličan skor. To me ukenjalo, brate. Evo sad igramo na Tuskanu. Tuskan, tako se govara. Ti si moj. I u kurac. Kurac oslep. Kurac! Oslepim od velike fleške, joj. Op, ovdje jedan. Lagano. Sada da smo došli ovdje. I sad idemo ovdje. Sad ovdje sigurno ima nekoga. Nema veze. Evo, to su to reći veli. Ajmo sad opet kao prošli put. 5 kila u jednoj partiji. Au, brate, iznenadili su me, brate.
stvarno nisam očekivao, ali dobro. Ne veze. O, pušta. Išao sam u WC i super, sada sam ga... Au, brate, sad sam loš. Stvarno ne znam šta mi je sada. Sad imam pare, ako ništa drugo. Ok, sad ozbiljnije moram odigram. Znači, sad nema zebancije. Znači ovakav kakav sam, izgubit ću opet, ali dobro. Ovdje je jedan. Oh, fuck. Ti si moj. Idu kur... Jao, brate, si real. A ja slučajno pritisao desni klik, brate, znači... Šta su jebote? Ne znam koji mi kurac, stvarno. Ono da su dvojci sada, promenila se mapa. Nadam se će ovdje biti bolje. Sad je samo... zagrevanje, ako se ne varam. I... evo ga, sada ćemo da... I... Deseri! Deseri, brate, 3 kila granatom, jebote, kako me kenja. Pa kako priča? Ali nema veze, brate. Da si realan, brate. Au, brate. Ajde, neki je život. Ja! Fuck. Kako mi ukenjalo, brate, ne verujem. Ali naravno, bolje da se ja pripazim sad. Nema nikog. Da si! Kako tomu nisam ništa, brate. Ne znam. Izvite. Oh, fuck, 3 partije smo izgubili. Kuj... Ok, ne mogu više. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, jer ako jeste, bacite like i subscribe se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!